Moje ime je Dragana, želim vam dobrodošlicu na kanal Kruna VD. Ako vam se današnji video dopadne, lajkujte ga i zapratite moj kanal ako želite da mi pružite podršku. Hvala vam na poverenju. Šafranika je lekovita biljka od koje se pravi kvalitetno i zdravo jestivo ulje. Šafranika je biljka Mediterana poreklom iz Egipta. Šafranika je žbunolika jednogodišnja biljka kožastih, jajolikih i nazubljenih tamno-zelenih listova. Cvet je jarko žute do narandžaste boje koji sušenjem prelazi u crvenu. Šafranika se upotrebljava u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji kao i za bojenje tkanina u tekstilnoj industriji. Ulje šafranike se koristi u ishrani, ima visok sadržaj linolne kiseline i vitamina K i E. Gaji se u toplim sunčanim predelima na dubokom i plodnom zemljištu. Seje se u drugoj polovini aprila direktno u rastresito i dobro pripremljeno zemljište. Sadi se na 3 cm dubine. Razmak između redova je 60 cm. Kada biljke niknu, prorede se na 15 do 20 cm razmaka. Glavna razgranata cilindrična stabljika izrasta iz ravnog, ali razgranatog korena i narasta od 80 do 100 cm visine. Cveta od jula do avgusta. Cvet je terminalna glavica zaštićena maljavim čašičnim listićima. Na početku cvetanja cvet je žuto-narandžaste boje, a dozrevanjem i sušenjem postaje crven. Od šafranike se dobija izuzetno kvalitetno jestivo ulje, listovi se ubiraju i koriste kao začin u zamenu za šafran koji je veoma skup. Takođe, od cvetova može da se pravi čaj koji ima jaka medicinska dejstva. Ulje šafranike se koristi i za jelo i za negu kože i kožnih oboljenja. Preporučuje se kao lek za reumu, paralizu, vitiligo, psorijazu, čireve na ustima i ukočene zglobove. Smatra se da ulje izvađeno iz semenki šafranike nudi brojne zdravstvene koristi, poput smanjenja šećera u krvi, holesterola i regulisanja upale kože. Masne kiseline su hranljive materije koje naše telo održavaju funkcionalnim. Ulje šafranike bogato je zdravim nezasićenim masnim kiselinama, uključujući mononezasićene i polizasićene masti. Ove zdrave masti su neophodne za regulaciju hormona i pamćenje. Takođe, pomažu našem telu da apsorbuje vitamine A, D, E i K, koji su rastvorljivi u mastima. Ulje šafranike poboljšava nivo šećera u krvi, podstiče zdravlje srca, podržava zdravlje kože. Da biste kožu lica održali zdravom, lepom i elastičnom, neophodna je dobra hidratacija, a to će vam pored mnoštva mnogih beneficija obezbediti ulje šafranike. Ulje šafranike je bogato linoleinskom kiselinom, jednom od esencijalnih masnih kiselina koje obezbeđuje mnoge beneficije za zdravlje i izgled kože, uključujući održavanje jačine ćelijskih membrana. Ulje šafranike je sjajno sredstvo za hidrataciju kože koje će vašem licu vratiti onaj zdravi sjaj. Pored toga održava elastičnost kože i sprečava isušivanje, te smanjuje pojavu bora. Ulje šafranike nema intenzivnu boju i miris čak i kada je hladno ceđeno i nerafinirano, i to mu je prednost u poređenju sa sličnim uljima kao što je suncokretovo koje ima karakterističan prehrambeni miris i nije popularno u kozmetici. Ulje šafranike možete kupiti u prodavnicama zdrave hrane. Ako vam se dopao video, lajkujte ga i obavezno zapratite moj kanal.